them love be my pay party night. Them go so damn can't me lonely. I want do. Baby, something I do tonight. Give me love, you get déjà vu. Tous les jours, picadé, night pour. If me bay, you bay, low key, I beef safety. Me side check tight on baby. Isa bolanga di me wak di me blood. Kobo si me amate me ispang a faire safety. Baba imiti baba mi sweet melanin. Baby me anga you c'est la vie. So un pot yagi me make me ton ex. De lobby sama sani luko de compet. Joe ma fuja mo ke you de vex. Me sweet melanin baby silhouette. Because them lobby me I pay party no it that them go so damn can't me lonely. Alla de time poli, me say you echa mi oli. Beautiful love ya koli koli, mayum na ikoli, ayu am lobby. Me waka them venya wan for me top melanin jam pamisi. Be forgida why do me dance? Oh Piki do you ya mo wade aso. Let me see you one day. Ale kai don't do ikoti mi na paso. They do a psycho. I don't take a solugu fi makamu kabuyo. Ogamu kwa ibisi wisi ya bibe. Kuna start it out gida osu ya mupufuto. De gandom boy ya so ifufu. Gudu na iwa wae. Give me a so tanta ewa mimi. Me wani kwa mama e. Me wine la data again sansa me walk tifi. Me wani lai baka e. I'm lai baka bika sanja me a cheswa kimi. Si don't kem give fesi de. No be for me ko nemi we. Alla de time poli, me say you echa mi oli. Beautiful love ya koli, mayum na ikoli, ayu am lobby. Me waka them venya wan for me top melanin yam pamisi. Be forgida why do me dancing? Them love me my pay party no it. Afuede we do ala de sania ye wilitu service pikitaki ya farafudo no isakopo yu bankaita nikela na wilitu o meja kanto isakomeke yu depotu ala saigo aba nikel isakon jo yepi nape sadimo shuti baka no ya force ni sevi egi pikin ikaita mo farafudo to alufu ya ligomiti tina sebiali isako opo yu bankaita nikel gi pikin ibuchala de pampila yeso itaki na ipiki e wilitu meja kanto e opo farafu aitiwa gafu gomiti to alufu ya gafu dugauga nashi bilati teiko nape e musufe no wasanamo bika wilu service pikitaki de yopo teneur first kaita tout PCS kaita isa bayi recharge vous teneur first PCS ala de sotu recharge de wilu tout service et seligi una pe de yepi faut pas ala de kaita mwabi e fanchi pampila sana passeport wad fanchi adresse wan fanchi nombu anga safe mukon imabi tina tiali anikel kaita fana futu alfu yali gomiti tina sebi ali isa opon kaba fana futu tina tiali isa opon giga sama maimu abe ala de pampila de safe muko. Lukugo, je vais inviter que le 1er décembre, à des services d'Achouego, mais le 7 décembre, à Modèle Kengie, Galachika, nous avons tapé chez moi que c'est là, à Foshuan et à Last One to Voyal, l'Idatora qui n'a pas connu l'allergie, à Noyali. Le 7 décembre, Fanafu ITU, Gomiti, Yuaneti, à Holanga, Carter Karma, Warren, DJ Muller, DJ Nikos, DJ Remo, DJ Nono, pour copier à volonté, Nkofukwe, Fashutigi, Ikasone Ferrete, Imustemgi, à Best Artist, King Influ, Anga Queen Influ, Tudusonga, Tuecha Fo, Stem etapu TU aneti fuku fi mupoti sama iwani anga teke gan PG aso fi wani e bayi kon teke tu goluku sa vita ki en VIP e bayi wan teke VIP fi na pe da defi code anga moya ya sendas papo Inaifondo à Saïchide, un méga gospel concert de l'Ouest, La Roche Bleue, Noata de Imoke, 14 décembre, Tina Fode Fou, toi le Vumu, Foutou du soir à toi Tchafo, Ichia ou Bigi Foutou, Fochitone, Aini So Lang, les Tchasson Gazan Kongi, Bigina Kaba, Bika Wagide Fouyo, Wamoda Chafou, 400 €, Agawasito le Mubajgi. Fire Winning, Zerobaï Keita, Naye Kona concert, Tina Fodei de 14h, Samai Chaiko, Gideon Warrior, Yokishi Joe Blanda, Odile, Kenya Domini, Jeremy Popou, Dareti Passi, Risto, Abité, Ricardo, at the Rec,
Pepe VIP safe de yangola te na shigishuba kana ibigi ko bayi kaita na la glacia na de bala yesere moni nape ti location guan déplacement Witu Media Titi Pizza kaita fi mole bikanga kaita fi na isa venja sandidi kwa ni wini ya foshito wangi defu wini oh ya mulachen evi lachen ilashi bigi e ke fa concert ya bigi gospel concert Solamo, lecha wata bakide akato fu Witu Media service pigitaki ya bi photocopy fu meke ala sotu photocopy de wame wan meke impression wan bayi tem fu gose kai pampela sani ya gwa pampela fi IPT agandi wan polisan tapo fa IPT mo carte visite wan meke I flyer wan meke I to kaita wan meke I fula ni kaita wan meke we meke ngina we poengi gau ye gwa fe sai ko ade ku ila ida ficha sa point tapo Witu Media katona monde fu teke feda ai chonga fu komiti to franga gau de na yobo bakada yo hopoga Shagarima la criade la criade la criade la criade la criade la criade personne ne croira la criade tu viens voir ça écoute ça la Guyane on trouve de tout y a le soleil la forêt les animaux surtout tu crois. C'est bon? Ok. Non, mais aiguisez le lien parce que Karima voulait suivre. Atapu alikima angalikuma fu awile tu ami yatifi ami optaki ala we meke moina a monde ya today fu to fu mu fu bakali ya tudusu anga no waitaki bakali mo fulali Kabafa nous sommes à 20 afo qui fa aussi fait chira ya programme fu Chico to lianga bala Julien di okotaki makana anga wi fu chango mo fawe fu ye spy go ngashko anga tile okishaki ko wa tema di kai harcèlement scolaire datora ki anye bushuninga togo obo ko yufu fu sambika isabi nala wotu o mafene anya bushuninga ko fu cha ko yufu ataki enke faigo matile otaki abataki ifukane de libo fashi anga picking ash ko tota kile bifachi kade de foming de italien sosani kande tawa muliki ash ko faisadu so wasani alikima al kuma full to media and de bale aso ke fawta yu we sabi kama ala te to meke essayer tayu en mouvement samane baka atapua bala Julien Africa Gio atapu ba flexi odi go misala de l'espeki samaji e lukui je halikui anya proclama Chico Toli peut être qui s'en fushiko. Donc Julien il sait bien que ba de sama de ki de ko Sabino taki Julien na asama jogo konfwe taki sanya ba Chico angawi dati jodi abaka fa du futule ishi ko taki nke fa flexible taki kaba den baka den wetman bio taki harcèlement scolaire ma obo ko ngi wani piki moni Johnson voilà and tewe go te taki about seulement scolaire da taki ma voshin de go fawe mo ya kishi wasani abosh ko yo pasana kaba taki aba awata nono akong sautu en au mesama ya shi kade de se taki fa de picking fa pasa na se fa shko fa wata sautu ana pshinabe asi atu da chama gano tu di committee wi kai fi ilku da yitaki wata sautu na si ushko wan cha usu se fio de nono te e fa washego washinya wata pasa mo fi bu mutaki wata ya sautu na datina agande ting ma da isabia indeshko moiti meke fu diden shko abem tapu adasi mi abuan wangan bigida fu sende gogina c'est fou la mairie c'est fou rectorat c'est fou sous-préfecture des sous la tiala de sama di wo fu de shko amuta publika isabi fa wata sautu dem pikash ko ya boma dinge wata fa kala ne debe parti wata giden dati mfende be de wan bonsan bika ifu dem piki bem fika osu sensitive fu wata bi sa otu changa nono da o menteng dia be go ifenya leli dati isabi ka wata ka leli sani fu den piki fu isabi ai go safi mamo de napi leli muteke mo akanse bigi fu dem fenya leli wambete fashi fudem gonga fisha nyali lisani ni dami mlobi fa de meka moiti fuye pichai wata kongi dem piki ma isabi agon tapu meke sotaki ana ala sani habi ala control ne tapu
ma moiche meke amoichu meke aswade fumu gomo fa ni atoli sawe cha ko tile tueta ki harcèlement scolaire ko daki a doengi vous fure picking ashko fa wike samadi wo kwashko sawe fustan ai so taki moi akshi flexi moi akshi because sabi chapike gwashko na lele ay goteke ma enkiva ubetaki anya piki video jube meke futaki asanya so da piki amwe gonga fele taki chagwanda samta wa umulikenta piki umulikenjo fomienga de wande isabi asande ifwa piki gonga aso tu fide ayen beina amantika lele na afashi ifu apike goda fi ala diso tu kushide amantika lele na afashi da isabi shiko abi omensandi de wanidu leli dem picking da chawan ma yunke ma fu yunke padicha picking fi go manten buna bun of kan de disende fa ngonda fu gotike shko te kale lashko te go te ken baka of chaw ko si on fa de bumbote aswade amu de bumbun ala nshiki de bu infustansi fu de bungodo aswede meke agan alantita jeluko fu shiko sani anai penga pishide haiwani so luguta kia la dem piki mude bunja mude anga kunshi anga duengi maisabi mibio wani kande fia shimitaki efide duengi pikashko faisadu yake manga pa da te akshimso dambering taki mio pikaki so tu duengi sana duengi bikacho taki harcèlement scolaire umbo kwen sawani taki ça harcèlement scolaire ana wami akshia fi mugwani wo efo igimi deda abunka wala mio fingengo tamegi mbaka bika harcèlement scolaire te lu fini ana te wande a pekin fi kwa usu da taki minga wanta boy fun class feti adeide ana apia stop bika ngi fa taki ate taki efude duengi pikashko fai mudu wocha piki kon ma musabi san wetaki na wansani won duengi ja piki efendi ala deyashko asagotaki ta wa muliken ko daki muliki wana asagotaki ta wa inaken asagotaki ta wa iteken beli do so fait na wansani di baina na ekode ayin ala daily biteke igonga fele ko daki ato daki harcèlement scolaire ko daki na ate asani na ala day ay day gwefte na okay aliti so bikai fu na one day yanga watawa fu stand se bisa pikinenge pd de fou da to bien kishi so le chipe petit da digans ma dina pêcher de pou mais fu na wasanje konde ala day baina ala tia piki godinga surtout fele ne ape wetaki harcèlement scolaire il faut adona de pichide if na one day konso an harcèlement scolaire okay et vous tawa ite kembe la te di chaigo da sina harcèlement scolaire da au fait que kayen doengi kaba bika na wasan fu one day na wasan di ko de wanso tu gwen chaini afashi fu denta wan fu libingen ma sa de na wan picking e fenja doengi de comme to fu wanta wan asa de ta kan hi group picking e doengi entu isabi ala de pichide ala descendre konawa e meke usataki fu harcèlement scolaire bikengi fa wetaki fu de doengi pikashko fai mudu to tagi fai sadu dio kwanda na defoshi frag dio akshi fai du masabita ki uje ainu aso situation de isabi da aso de meke wan takasanya so bika wan sani di jewegi wan sani di brangre asandi pasate picking tibelo bishko na kun wanye gwashko asa igosote takia picking se aidenki fudu bopalo saninge se fio bika awanso tout bengi jaili bi ala dei kaba da wanta kina sanya so tapotide bueno ma kona ki you fu makshi kuma va bikam dikta ke anya ten cfb leli piki ashko asandi na sandi meke me sandi shi fu ya shendo ti ashko ta kikanya pasa ni wini dos teilu kufini asanje pasao masolesha ipasa daifu ya wekisa ya nyafashi fushi de sande je pasade da ipasa sonde isataka ipasa da kandia pikinja ni klasa idwengi
no wetaki aba shko wetaki aba class bika na shko to lude ma se sande asa pasana te depuis que go pay bal of kan de go na wan sport wan pay jipele de chai pipiking pe ai fi wan queen shalade da fi musha sande fa hi pasate den ke mestia shkota a gan lanti e poti e mekala moiti fu yepi fu former de mesti gida le li faye fu stantaki so enseigne pas ça descendi o meke shtaki mokoni bon enseigne pas ça apiki aso akabade bon apiki ek fi wan kunshi fo shudo na apishi fu inchi sai pas ça de meka moiti fu washikoi taki imsabi taki de situation e désolé ishi anyashko anyale lisanini ishin ke fa ko atide fa ode ay taki nenda buya na apishi jojo afu washko de sama taki de sanjo koni bon de passa bakaten e fa kompasa fu de ko passa nga pikin fi dawe akshino fa ye fu santaki na ini so situation de nga sai mudu bakaten alors fu washko yu be taki na apishi fa prévention de isabi apikin ay gwanda la de denga sama je wo kona de pishi de musabi taki de mwe e bige e wekiden taki e fus wanta bikin eteke bela de duengi ngadonde im ko itai ga sama de ga sama je wo kona shko den mesti je wo kona pishi de sefi ta sama mude foko ile liden taki e fu an pikin yeshi aide so en fashi imo guiden de les dernier classe ni fade mo chai den sefi ala de mo isi de galantie meke fuden sama de wo kunashko muman meke den pike kon son de fele nashko bueno wa ukolo sefi aini wini usaki muliki na wasani pepike nyanga de sefi jo muliki de sefi ma ishkata asande sa meke wa picking como tu acho na igual como fude mulikere e fu kanena a se fama mamo poche kon aini a tu fali bimo abi mulike nga mulike o flexi ngi fo eta kide abi kandi wanta picking je mulike ta wanti ai duengente asanye de wanso tu kokonya ati aso tu mulike de pasa maiki a fi se vivu gwandana yabimo wisha mawani mekiago wisha go gonga fele dai fa konde taki chagonda ifene wandu yengi chaja osema idwengi fanguna ashko ata sanya obige denkyo asa denki mogi sane aso mi ko itaki buntaki fum taki harcèlement scolaire aso tout dengi du itaki na kunshi se fi japike fi ala de anai de bon chagonda de bon because ataki jagonda ta ot kembe le baka jagonda jo fomi jagonda jo muliken jo go idre gen ishi na aso edi meke au de sotaki umu meka sankin takana wanle shite de muliki ana tule shite de muliki atide akode taki de muliki ala te tisola na takbene ama chamo ayati bueno apo taki harcèlement scolaire da no taki fa yunke mausu faye sabi so santa ke de kapikifi biga abi picking dikade naitaki tumishi donc faye lu sabi so sane ça apishi fashko anya programme phare aso de wet maikayen dading emeka motifu e koi formé e guide mestia leli fu de mo washko ide pika de situation de emeka motifu yepi de mesti mo shi taki so en situation donc de ko sabi ka ba faye fu santa ko en situation anga te a situation sade mudu fade mu fanga situation fu yepi apikin ma wo kode Soleishi il sachen ashkwa mesti sachen so isha tanga ga mesti fashi makandi chapike kwa na pie luku na pie fustan tutaki apiki mfumi ya dibe lobishko cha lobi no ako lobishko mo bena na iwango mo da imwiki ya shi se taki sai pasa ashko e fa apiki ndi bena na ko mai shi banetimo bika sema ya no so tu kusumi ngade wande in akshi se fi tutaki sai pasa na ashko anda se finga pikin fumi isabi abi pikin sanso die bige shina pikin taki saudi aso wasan naigo da yunke manga pa na pishide shiko fana odui bika
a fi me luku a pikin fi mo takingen ya she taki fa leli sanyego tego ashko fa passa yanga ding ta mati de shko mati ofu ye fi bun te de nada ye de bun e fa ko yanye gwashko mo gitolingen fu sabi sai passa anani dwengi fasho ani rostok go itaki fi me shitaki saudi aso kandi uko sbu en France tu vois yu kora ki yu ke faide aso bika nega fi sabe itaki na isafu ka de taigi no one exemple kada ke faide ne abo pikin ile dwengi ashko fai sa meke fi gile sa mo exemple fai sa meke de fustana ki okay so fashi piki fi fai de so asai au me fasha ijo ngifambe takaba be pikin afushi sandio shapikin e fude dwengi ashko ana go yanye gwanda mo ikape pede dwengi na wangwanda dacha wanfushi wan e funa wan pikin di e de kusumi chakwa usukande shago shidon pi en waide wan fashi chali dacha wan fashi tuje pi fishi yenke ma angapa take wasan na igunga pikin e fu awan pikin di ko takabelo bitaki ya belobi ya be frey kon frey mo ai fi dwengita da ye denkita ki wasan na igunga pikin wala ingo finyen ma ya fugo finyen bika fi afine ya mande seikar isabi deman anya programme fata deman meke sangi de merci fuye pi fu de chi fa situation ego anga fu de me seikar takiya so ya une situation de harcèlement scolaire ma de meke gi de manga de pato anya se hi programme de on prend pila de angala picking a programme na piade na internet oui il y a internet abi ngia site ça qui un site il y a un site de alors www.nonharcèlement.education.gouv.fr apeta te go deta ma Julien mais na continue koti isaki assez qu'il fallait ka site na pe fallait que ça na ça faut assez faut de atanga de faut de go atu asoini ka atanga ma atanga isa saide isa saide atanga bika sang kon ligansmo taki makilikite e figa ini washko digo daitaki mbeyedi bitaki anya programa shikoto liwade radio wilutu itaki abon pampila gide manga di pade yepi fudin moshi mo de seikor taki uja une situation de harcèlement na shiko de gien wanten des points gien internet apampila dede ma isabi unke bushkonde sama obia gwensi ke bafushite wansan na igongo apikin obia gwensi fu sabita ki apikia so ko kengi anya fashi fude anya fashi fu libia anya fashi fu taki da yego gitolingien safi mate ya ifide kora kite ifine no amo futaki fa pikin fa edu so wasani sa moitaki te ifego takinge ina ifinde no fashi fu so wasani ya bi fashi di sa doete ya bi denshko matifien di sa gitolinga den isa wana gitolinga den fu sabi te ya ikwashko fa de nada ai de boom fa we shenga ta sama ta pike doenge nada ala de sot fashi de fana oruto ma pia igote kaleli de gansa ma je woko na PCV na wan bon fashi fudutu yego mitiden taki me ko shwan kengi na piki me de sei kore ma chago wana me ko shwan piki wan kengi na piki me de sei kor mambo an ko takenga ufu uye pimluku sabi na ni expliquer fashi yego mitiden sama da wetaki pour be fu mu de sei kor shko mu de sei kor taki na so situation na harcèlement scolaire wetaki ausu fi adenki di biabi mu komo kin da chala de wande ko fitinao foshi we sabi fa usa duba katen ma que faut que fa harcèlement scolaire ya so non we ta ke ba de piki ma est-ce que des mesti sevi on met ça on pique on fait expliquer faut ça ne bouche ninguém donc daqui asa como to ou non asa como to faut messi daqui non messi e do ego pique aka como to na pichi de to OK asa como to de tubika chota ki do engida baina yele kutaki asa de pikinenge ma asa de messi na pikinenge dana pichi de baina ai kum tanga wan so twashi fana pikin se fota gi bikana messi yogo da atai taki ai do enga pikin de japki de kona shko amesi se vina utai sande noiti da ye
ye pou bei nga peking futaki fufustang dat efuna mesije lelien se fi edwengen da peshide teo go fustang enfin ye shinti wansanso dana bashi fashko yogo kona kina bashi fashko kona kia mara panya ngomi cha mesti bika isabi sa gomi cha mesti ma dio gomi chen efu ne libu en fashinga pekinja ileli ben na machine que voni ofende de tumishi i sa wishi gomi chen se ma ataki dengen ma fi mo fenu am pikini kuna bashitaki mi meshiti so saninke amesti e fo seli apike fu de pikin ni wan fo ye pimi luku so tu fashi shikita kia wa mesti sa fo seli wa pikiye ke sa modele pikashko anya fkanja anya fashi fu taki anya fashi fu isabe anya la daily anya klasi ni kandia wan pikindi ben enkoloka a mag de so makandia amesti dina wa mesti di sonde ense fi denkita ke so idunga piki makandia itaki sanidi emeke piki fi bo kwa yenye ifi fa fi bo kwa yenye nya fashi ya piki taki idon ya fusta correcte ya piki taki don ya fusta correcte on surtout fashi fu harcèlement if on dit avec mistake because mistake de janyuta dana un attaque grave ma wa otaki ou une situation de harcèlement scolaire était mais faut na la dit qu'on est ici donc ma ya tout mimi bibi taki no amesti adesso ma comment toi merci il faut un piquet taille en table taki lati do il faut ça est-ce que na harcèlement scolaire jappé il faut la de ai taille descendre mi kai ko fi boko bika harcèlement scolaire ana naki wow na nya fashi fa piki un fustaini il faut ala descendre détail piki mi kai ko fi on boko yen so dans taki baina ko la chibi bien yen se fita ou déjà une situation de harcèlement tout quand taki taku ya moi voilà la descendre bika ko fi boko mana la teiti ana wan leishi na sande imukoli buntaki ana wasande pasa wande ofuturi na wasande bena na la teiti sokaba so na kapkinde a kwa bibi bine se fimo ana bibi bine se fimo na odena le lisam mo bika sanjo yanyede asa chaigo mo fa se sa duandu saninge se fime utaki no apkina idenki de fashi na odenki de fashi odenki de fashi wana da la descendre meke ou kon de se ko taki une situation de harcèlement bika mukin umsabi onten uja une situation de ana chapi ko sunya ta ita kitide inga wanta wan kwali ta yi so wansani dai de se ko ka bataki na anya situation jode bika la peli bisama de soleshi bi po taki wa fusta o se fina moment de soleshi taki to kwali of kande ya biso sama itakite de godo na bishfwa na defeti ifuna wandea pasa anataka grave ma wa mataki uja une situation de harcèlement ite na wasandi eko ipasa ala teiti wana da umude seikor on cho uja une situation de fum sabi fawe falen an fawe du fawe tekasito wana mafosho bago na pishe mwantaki wasandi Théo est acquis l'enseignant appliqué déjà une situation de harcèlement scolaire de engage konga de wande asade enga wanta pikin asade kanja mesti ofu de ngas ma fashko a de bon fano dutu bika pikin dide de engi di yushi enke de sai de engi nyashko a de bon fano du fita kinge a de bon fano du film ye fa NCF chance wana kona ki amlo lige so sabi wana abu fa don rufu ye fa pike chance fina datu aso ile meke amo bun san dime shinke de fa no du yunke manga pa mo takinga pike la takinga das yo taki wishi afende winitide takibaka tama takibaka tata ma afu hili bilanga ma so Julien wa pikine ngega ngansama forcément ya pik ngansama utakanyo mo bibia ngansama na fa du sabida ka apiki figa yo tout situation di au fait yunke ma e badul kanya manga pago voilà gomiti na kanya na ngansama wa monga ngansama mo il fallait que fa bibita qui sont apiki figa ni sont situation ba au fait film anya tutu filmu de seikor na diogo luku fa apiki fi konde ishtaki no pe de aso asanya no normal asanju yani aswa normal ma imu ya pekin fi imu yesa itaki imu baina imyeden ta matifientu
Kona ki mwakana ala se amia wako. Baina musuku. La soye meke metaki efuna se fushko ai pasa abashi fashko na wafuden samadi samiti tu. Fi gatolingen fu bugi gatoli. Asa dia bashi fashko ma sa detaki u gatolinga wan CPE fu dia college nga lycée kabaye. Gatolinga wan CPE chodi na de pikinge shko na bashi fashko nga kandidata mesti se fi sagi yenga den taki fa ishi apiking dia ashko fa iten se fi ofu fa we shenga a mestia nya alelisa nini shinke na wan piking di de frais ashko sabi no we suku ala so tu fashi fu man fustan sa ipasa bika atutake fu na mesti kande jelibu an fashinga pika nya klasini ne mugo fa mutai taki e li mo fashinga viking pela isa no e pi bene afine no wini na pe wano da bena e konditaki wa fusuku fu meke motif fu fustan da fusuku ya fugo michela eta o mesama je woko na pe fuga to lingere fo shibe shabashi fashko wano ba ase fu ya so ke pure na se wata fu ya so awasanye pasa fu na se dise fu ataku etake fu ju mutake fu we washkoli aí passa mas essa não é problema aí passa som de ovo santa que aí passa quando aquela uma sani de dessa mais chique daqui na dena pe bueno au fait sur les chi quand a pikinde aí fi one doing na da aí que bien pocha nyen bika saide sur les chi fa kwa usu ni hadin kitaki okay efungogi atolinga mimanga mipa la kandide ko bali mi botine ntaku afele tu da fele jenye da bena pikide ko holi o mesanya nye dino bunse se figan fustan ano bungen fustan ano bungia leli fenja egotike da aso yeme me kuna san bakataki amo bunsani na takinga viking if you shinkana wishicha ego se evita kinge takifale sanye gwashko sa ile litide fa bi passa abe bun enfin ça il est sabe no ala so sande bika inga apike o magitoli am frei fu kontaigi e fa ifi wan kunshi am frei fo bia pishi fu kontaigi tu takela sanye go boshko e yeti dem le li so asani wana bika apike mo bia a friday so le fait que te sama déjà nya chat me akshutu est-ce que ou sabi ta sani lo eskita kina waso to fashi fu doengi wan picking fu wan doengi gilen wan picking go mitiga smatu nya chat na peda weski fina o akshigo um fawe fu eskita kina waso to doengi chago donc OK ma non dita imi aso dan ko saki na lembe washko ina mbeja ino waso to forme de harcèlement scolaire bikale be takime de taku mafumbe utakiga duma saa non ma abufu ça parce que va itaki akao ma aigonga sabe du you faibe fien na pishide wako kona kine dai tayi san ma kona ki anai hati est-ce que na harcèlement scolaire de nape akan de wan harcèlement scolaire o adina you kan de yo frei da bena na odu yonsani ma beta pik disa dossier sandingue tibena ofi uja sama itaia sanye fukale de libo ofishenga shikoma kale na yido wasa yeshenke wako sakona ke na wa seulement jape e fa fashi no fiti de taigien uja na yido wansande na wa seulement jape bika wansande no fiti fie dungo wansama la teiti ma dina kande kem fu stambo fu asandu e kai harcèlement scolaire là qui non harcèlement scolaire awasani de idwanga wisha na ihati wisha na ido wasani ma de idwanga ina moto zaki imusuku yepi imtaki umtaken famu komoki umtaken fu mafendi wan yepi so le chef aidu wasani imtaken fa kokomo komota yati so le chi ana so le chi au fait UJ janya situation de anda mafendi wan oplos infien na ta sama ma yepi asadita ga sama isabi samba tu itaki kande shinki kande da vijani wa surtout a situation de harcèlement scolaire kande ise hibe mulikita wante kande gulu ki be harcèlement l'état so mano atu isabi imtaki fi mfende yepi so le shi imtaki fudenga sama mu yepi so le shi etaki fudemta pikinje gwashko mu fu santa kesande
anobungi fuden kande yuna bia de kati fugutai giwan gansama dana denwa jogotai gansama no amesti takio aso ansanye do ngimi OK aseni ke buntu fu denta wandi eshita ki yu de do wata pike do ngi yo wan hi group pike do ngi fu dense fi musabita ki de mugomisi gansama fu de gansama fashkoje wo kanya shko fu gatoli taki apikinde aswanta pike tekembe la de aswai ai fomia la de bikata sama saye pi so le china bia dekati bikai ko la chi on so to bi bia ni se fi so da no taki inai shinke na ai do wasani ouais non en fait ai do wasani so da taki ya safa fudu ata sama mi pi da den tas ma je chi taki ja ni son situation den se fi abi wan ko taki wan de ma bi taki wan responsabilité de so ise fi abi du siko en sande imye peta ma foi taki a sotile o yari serait taki en konso qui wa konta qui est-ce que taki ya tout voilà mais akshiba vous ma fousse taki asandu taki seulement un ching ne fache kane e biye fusa kane ma est-ce que taki asande sa meke wa picking biga ki fameta ka ana hati akana hacha sama fana hacha sama sasa donga sama nyeli bi fana hacha asama se fitaki asande donga mia ana idu no sa ya hatim sa dus peo chango fana hacha sama wishi wan chango ma asama se fina fitaki hacha e fana i don wasan sefi awanta ki de merci na oshwan kengia yen fashi fuleli amanga pana oshwan fashi on kengia yen fashi fude fu libi aosu makandia a dipi sai fo pikinde mu fi wan sanyen bika wishi sama wishi na mo dregi sama fago on tapo ma ifu de dregi na wan fashi fu de naki de chochoi au dui wan san na mo ya libi samata of kandia a dipi do na a pentete di omeke ifi wan fasha ini of kandia so le shisa sai basatu ye fi wan fashi ma e wan so de ta wan taki ye itanga no na bi san vutanga de bikana picking asande eki ai boko ya ini se fute ko ita ila shibi be se fitapo dos na pishi de machine kitaki ya imtaki namona mo imtaki bueno quoi on s'est attaqué comme par hasard tu l'as un peu qui t'a attaqué merci les gars, mon fils m'a dit qu'aujourd'hui il y a des soucis comme ça à l'école et comme par hasard a tombé ça était également à peine on a fait Francky Missidian par rapport à ça fini m'a dit que la cadre famouani contacter des balais sur la cadre de tiens information qu'on nous fait oui ai asalu attaqué à ça ai harcèlement scolaire de attaqué à ça bueno ça biki au fait il sabi ngefa attaqué l'état apiki ntaigi amshenko no alors ina ugo longwa shiko take yeme ko fetina attaquer c'est kasani na koti a tout mais fustan ça attaquer aba apishnape ma efu pikinenge ka de de sefi shiko voilà et sabi pikinenge de sefi pia o sefi ma fu alate etikade ma anga da egwa ni pikinenge taki a piki wawan yo kade yo waye pocha on sede na wode ne sam mo se jara waye ma tif pe mobika de fere fu de gansa ma ko taigire sali fa de que est-ce que pikinenge ja makpe de legire sefi ay no shiko aso ide meki wetaki ana la piki situation etaki na harcèlement scolaire na wasan dia piki fi duengi fien de pe a tout de makpe bika pikinenge ana la piki situation so meki mi wanya san kintaki ana la on piki san di pasa da itaki de duengi mpikash ko no famille taki ana fulen sama tama mante de mbanda taki ngolash ko taki yaso da de duengi mpiki no te shintintaki apiki a bwan duengi chai ko su ai kuto sandegi ishitaki ai ko ikengia yenye fashi fude apeye fu santaki o kande usaja ni son situation dano wosuku bika on di dipi on di fini fushi ano suku fumu de seikar dika so ngwa de seikar wa ya makumoto da igwa dise motake ye de duengi mpikashko no o musuku fum fustan afini da fum suku fum fustan imo luka pikimbu enye fashi fude imo takinge sande metakaba imo takinge yeke wamma anga wapa epi ko taigile sa sanape est-ce que you kade imutakenga pikifi foshi ichango fawe mais jinga defano odu
ana abi wan fashi ko taki leske na wan wet taki na mo nga apiki fashi taki isabi yenke gang sama ko bada yefu taki okay ye wege san luku pia de yaso pemi obigin fam sadu apikin na apikin fi da enkola ka mo bi a frey de fou wani gitolinga ma a fasino fam kon taida kita apike tekembe lenga de wande na yumo sabino fayo gatolinga ifi ko to ne gune buglu moi vous non bika que Julien que fala pesho da kiaso o taigi ma anga ida da kile teke ibele ikele yeke wa piki manenge na wa sote situation me ko chai de ka wa ka mo mulikita kyo amaji e fusa to taki ama de mo mulikita ko du teke bele nyago taki sabi no de mo sakai est-ce que na o chawa mo ga ana la descendre o meke so chapikin na o kabawani giden toli ausu mayun ke ma anga pa di sabi kabali di isabi yeshi wan fashi wan kenga nya fashi fulu bika so yeshi isabi anya taki isa fele futa igi umma mani fashi fu libi aishi da konsan ko kengi da inde kengi de jaishi da ne musa bino fa waka fa mudu fa sadu o famio me kapiki aso gimi dentoli ifa wan gimi atoli fa mudu sama mugomiti de sema je kuna ashkwanda da yegotai yego gidi atolinga dentaki me shintin so asani uye pim lukunko lukufu fu sabi piude e fu nasotu e fu de fabrikia e fi wan kunshi fu de duenge na ashkotu ma wiki sama je luku san fushko chapiki yo fu sraki ai fi wan kunshi anya tutu sawe du non teu shinka picking e fi wan kunshi sawe du non de ushka pike fi wan kunshi kanya mama kwanga wataki apike kuyo so picking so wan group picking de duenge apike fu mi anya shkoya so tu fashwe du fo chago o me fashi de fudu e fu e shintin so sani bika isabi asan finyo e vi shintin ina ogugbulu na pikine itaki you ye duenge ta wanda no of kande we stop fu duenge ta wanda isabi imuluku imu check den yo check ainde fashi fudu da yo fusta wansani isa fam dati e do solechi aba pa la situation anana mo harcèlement bika harcèlement scolaire fumam koli noiti mia traité en classe noiti mia be abi pikini be une situation en tout cas mia be chi bo che fa be pasa ne mia be chi mambe luku quand même ça makade futu pikin ne ding fetina da ta bika kande de longue récréation de pinga de feti da o pacha sande mon choko ni classe ni faut chou gagner classe kande de tout pikine oui me takinga ding c'est non faut me que vous savez on a fait chou ko ya so le lieu côté qui quand les sont font ensemble passer ne ya lo bien so o mataki of ye kota giving ki gansama dai isa samiodu bakatin na apishi fa utaki about féticide violence ngari wande da mimi omeke wan cours na apishi de NDD je ko wan san wa matière de kai EMC enseignement moral et civique da moteke meeting fumi o kuna san de tapu angading fude mu fustan taki okay te ko ashko wana na aleliwe kwa na fechuko maana miwa ko tayi gine sande na fashi fami opocha ko ngade so mi ke mi ko denki house fo modu fu ngade da ntinke anya situation fo harcèlement scolaire ben na a des fashi de yo procédure bi kay mi ka prévention ta e mu me ke de biye ding taki asande na wasani di sa chai fawe na wasani di sa chai fawe da fawo mudu fai mudu e fijani so situation fa uta wande mudu e fu shiwanta wanja ina situation ma unke de wan se fije do sande mu poti ani wa situation me ke ishitaki asandi edu abu edu wansani ngata wa ma nyashko ana miwa wande anyashko ina seme ke au niveau fu intervention te sabi ka bataki na so enseigne pas ça da habita sama die kai fi ngade woko après gonga ifudi na collège ifudi na primaire habiti ma nyashko ni jouer meke spécial je woko alisande de tapu kandi wansa majoteke apiking je duengi wantawa uteke awanje fia duengi kandi wantawa uhaliki den tawan ashkise fu fini den fu ye
sana situation juja ini anga fum sabi sau mudu bakaten sana ye pi jum chai kongi apikindi janya situation de sabi da so de meke yun kemesi imoluku fini sa de pikedu fadi chai den sefi fumu sabi saodu neo de seikor ki aini so situation de voilà Quando aqui a piscina foi de Messi pedem fustan daqui a demo fustan gau de uma sua situação de mas quando aqui ya est-ce que a Messi a mukai de uma foi de piquin tu quando aqui ngadem abi pichi juodo ya fukai de mau ya manga pa gai fishing kita kesande na wasani di ushu pube fuse cash ko ya so asagodo momo fa pinyenya se fi biotini da abi pichi di den amanga pasefi imu kai den fu ulukusa mo saodu fa la situation an ein chat de depuis jashko anga tede no jashko mo fa ça doit être fa dem manga de passer fi sa yepi parce que me que justement tideng qui faut etaki aso ou dena fo chi étape fa sanya prévention de canon on a prévention mais que faut acheter des samataki descendre na sandie pas ça fa mudu fa sawaka newe shintin so asani na fudema le pa musabi tutaki voilà me goy moi lukwa pikin fini moi takingen fo musabi sai kusheng sai duengen de merci un colloque famille bibi taki de sabi taki de bon gang risiko na apishide chapike kwashko falanga jainya shko ni kaba da yunke merci jelelen na tapi risiko ade ala sans passa ngende na yu ay musabi futaki sans passa nga pikin en fa passa ja passa saoudou sana de moiti ju meke ay bien fan tu de bakati Kabi ko non aso que fa on bala taki de fonke taki il y a situation du taki bena ko taki a pikin fait passer une so asani le pire na kaki na pikin fait des puni à la Tahiti hoje da cha wanta wantu a uma situation tu ça anya pesuleshi awanje fia doengi fuanta wan da kanja deja upiki ofuja udu wansani kanja du wansani di ogi pesa da ne yo odoengi no asemi kimtaki un colloque imutaki film comme to enya situation ofta wa mushifuye epi eta matifi eta messi mushifuye epi film comme to enya situation inkefa asema itakide mi meshitaki ay shintin so wansani taki so wansani et pas ça ma de seikor funa asande e funa pikin fi e fi akunshi da nende e punir da bena msenta kado ado na PHP mugona mais fu taki anati bon sanyo anati bon sanyo na fu taki luku aso apikin etagi ma osu taki ai tawa imulike tawa idwengen mabakaten meshi tutaki ne wepuni sabe ça Funky abe obum ti de fi be balkona itaigu sa piki biga fa ta ki Funky fi be no bu balkona no lu shigishi 15 di tetinati di tencha negi foto cha negi na itaigu ko ye sa piki fiu itaigu na kale usa fustan bika yuke na ki na fo na meke ko aso Funky fi man balkona itaigu sa piki fi itaigu ko fustan kade sana fashi fa de doengen sabito ka de fa no lu fustan bika ki fa ta ki aso isef taki wasange pasa toke akang taki kane sopiki dia doengi mama taki aina katu taki na wa doengi se sabi na Funky fi mabel kwa be obo fu be fu sango mocha fa mabel kwa be obo fu be gato de wana fa shi fu de dengi apiki enga ishinka sandi be taki bambila dimbe taki de asa tekento asa yepi bika bi sandi l'idée achida na yu ogo me kwa crossing na den page de defano odu mais ça fonctionne se fudo na a caméra da take aba fuen da chaundo yaso yoshi o meleshi poti crossing taki so en situation apiki fumi di migato lingien ataki o meleshi
de doing na 60 tapu ai uma idée que bataki o ko sube for harcèlement scolaire. Ok. Ouais non. Asa ya be Quando que abe pampila ok. Ouais mais sabia que fai betaki wana ala de sama o wana o dena pampila san de so da abio bonfu Ika na la sani o mutege que uma cone sani. Non. Ika voilà. Kada desa ya sani po me pique as foto. Yo. Abi wani mbiluku awan émission mbiluku na wanganga mandi abi feita ki ali pasa kaba madacha fanshi be kontaki na wan plateau tapu sa man kontaki man kontaki fa dentawan be doingen na nenfien tapu fa de be mulike na nenfien na piste mo ya shitaki est-ce que a nefa piki tout de sa mulike piki na nenfien tapu ko sa koton wa efu de muliki te ne ako na nenfisha ine ma abi fashi de mulki nga nenfita baina ko fibo kwa nense baina ina ya wancha imo sefi da funkuna tulmbi takiaman anya émission de amankotaki changa kombigi asan fika nyede nyete ne wapisha be dengi fu kenginen ishi efu de mdregi te dai konditaki wan kenginen agofawe agobunfawe amantaki se fitaki baina be dengi fu dusani ngense efu wan pishten ma yutende den tawa no be sabitaki fade mulikende aswai duen gen dipia yen sefi da sama beta ki en baina jabe ko shitaki ado ambishipe sabi fa fudu mo nya be bigin kita sani ma akolo kutaki agodo ngade den kilinga no dade en be fi nya be kon mekati témoignage fin de fou mekeli sama shitaki OK apika bon fi takingi en film ça ça il passe à yen oui to aller chimie takin so na fowashi we eke sama dia luku sa ni fushko est-ce que wabi wa pêche spécial di wecha we takide pikide mugona pe fu ye pide fu na manga na mo mekam on est de wan DJ nya situation on pikide nya situation de mulike tumisha abis voilà ana ya ba fi fu gwash ko monga de ça ay subir un harcèlement est-ce que wabi pêche ça de oplessen do wecha ko oui anya shko ni yabi efuja collège yabi des référents harcèlement scolaire yabi des CPE dit et puis et pocha bishi wo ko de teding de sei que takia une situation so de harcèlement scolaire c'est-à-dire mais ko un team dit oye puis fu fala situation ani sabino anana mona ma omeko moiti ou omeko moiti gap ki fin ashko den sabi bikanya programme fan ki va obetaki da la descendre de stuka kaba teude ani son situation fa o modo doze sama jiwo ko nyashko ni en koloka bisama di sabi faye fal de situation de an asen meke aye pidi fude manga de padishko fana no na fude muye pi fi mu shitaki apikinde de dwengen fi mu chata ki gomi chashko da chagona da kaba da de sabi fade go mo fa wenga anga swansani de sabi sa de action di dem pochon place wana fuye pi apikinde ok Francky alaino pogi fi vade kan ma flexi sabi taki wakiti kande Francky bel kwa wote ke Francky la régie gimme un pic sur le vinada wakiti il faut go. La régime déconnecté des filles. Nada. Udah, on taki mute com casque. Ou passar. Allô? É boa, hein? Eu te quero live. Ok. Ah, não. Oui. Oui, bonsoir. Ok. Alors, on a Francky qui veut des commentaires courts. En fait, à ce sujet assez intéressant. Comme par hasard, alors on va venir réfléchir on peut écrire comme pour toi en sanguine. Mais comme par hasard, nous allons utiliser à ce sujet. Pour la mission importante, c'est que tu me dirais à ce parce que du 45 direct. À tout. C'est d'abord il faut il y a plus de familles qui nous à vivre par ça à toi aussi. D'abord il y a des boîtes pour ça. Et pas qu'on peut penser. That's tout. Okay, and the met then no man juge de tout monsieur à qui in the can tell to pick out
agi luku kabadai ana pe a responsabilité pour luku kan on pique à une classe au moins fait jamais ana asigi alors dit que ma miski já san fam ko ama a expliquer mi situation a sanjay ay ya kabab kating ataki da ale da ta a mettre à chigi c'est comme si a bien fait que non mal asan fie koti e fome sa funa a réseau funa do fuma yaso ma me eta kai koti na se fu yaso la régie loko de réglage fi gimi il faut pas ça buna se fiana non normalement on entend mal monsieur fi mi kam eta kanya kasfu mais yeto mi chia la régie loko ça n'a problème s'il te plaît d'accord ok Naïcha ciao Yubaka loko de volume fi la régie s'il te plaît allô aye yo yemi bon non faut chemin yeye muchago ok ouais en fait mitaki elle dit que pas ko kutu gimde comme ce qui est sans connaître on attaque mais comment to bugulu da longo ligue na shko tabita non and de ta parenté fait de l'équipe de jouer et vous devez ça réagir que famille ta qui a so et vous de bain de toi quand ils sont en situation comme qui les cap qui kota guide moi ça ina ogona shko da ko ligue ka anga a Messi de l'élève qui finage ma chapi kwa yanga sanso inoma ignorant taki voilà dia kon data di so da ifikai pasa parce qu'en fait dia quoi aussi na d'habitude dia be kola de dei pasa ya so kabaka de na 2 semaines kabaka dia ko icon da di quand de bonsoir papa da ma ka pasa gwain kama ama point ko chama go washi da ma go di do me d'habitude dia be comme abe kona pishi awa ape fenda eloto ti ayudo fumiti ya ko be fi abuto madende ya mefita kai isolé e wo de ta wate ok mais ti de jako mami da ishi mi de ki fa show mam na chen dikano ade ni me de ki fa chen e mi gwa oko mais ti de jama ko nya ma akwanga ke amakwanga ko de kama kwanga ke ama konga abigita ke ena weli papa weli na onko na sko ya mo bika bige force kaba ala you ten wa sko da wango picking de fu felimi en plus de lulu ta a mettre na luku o fu kan ngwa ni toilette gaw an aris ka de wan longwa nya toilette ni kanya kishwa ta pingi na ta longwa do te gaw tu vois da e o comment ta nya toilette ni par exemple quoi do te ko réagir. C'est-à-dire, moi, comment tu connais au Corée, au candidat, au top, c'est-à-dire, mais qu'il n'a pas il finit au temps, à table qu'il est. Il fait ça, son piqué, mon malin, son piqué, moi, avec modèle par exemple. À table qu'il est au toto et baka. Et comment tu connais à mettre. D'ailleurs, tu as mettre à mettre un sac qui a fait qu'à s'en dire. Tu as le bic qui chaîne à la couche, tu as mettre fait coco. Fudi non venait à piquer attaquer les tapes qui compétent à la sortie et non bon il faut collège attaquer gualien pour ne à mettre que bien enseigner à ce botoko ya ko kishenya na banda ita be balenga atande ka wanya ko attaquer ma le coup taquiner abi le tibika à ça dans les de piquer da il faut ana mérite bien une idée da a mauvais temps sur quoi tâche ko quelqu'un ko tâche pour dans icon a peu bika ça dans les chapitre ta dit so fi on va acheter oui c'est bon ah fi on va acheter ok hani apu peri piquer so après mina kishire mesti ki on takina ape bika ya bitu piquer no fini ai ta di ya so fi da amesi abika de 30 piquer fan no te responsabilité fi de que da dos baka de e un no ma wakana la de sabito da nataki me juger de mesti taki kanem na vidéo ko pour des choses na beso ana da taki mais c'est juste que mais bon à sujet pour intéressant bika na watan di et tout à indesco ok bara ma mi de taki de ma so de ma iluku san fushko kan de ya bo fashi
ça de sa taille qui va pas juste faire ça ou Oui, akabika. mais bien bibi ne de mais que mi takitama mais anga fa ta que va me escrever na photo bisa. Matama no gona acho muito da musa bien investi. Da hoje da hoje changer piquiso. No so un modèle pour fa a boy de surtout mania da aussi anga so que sana de bika son picking na tobi. Ma son picking ele o ta fe so que alobi sem force né. De faire do. Même si na usu te fu anga de staff te repete ata igre ta ta so o kabana a li sem force né. OK mbala. Idi wa model picking de ne fashi. Ma mi me ba bibi na università de goleri fu dati de ma ba model pa de ka améliorer la situation. OK mbala na o poti da na piche de fo chiga tant que fi. Je l'ai boîte à fantama itayama. Alors oui mais puis il faut moi ni gars qui manda faut attaquer fin regarder wande bika de bon fan odu il sabi qui fa attaquer ja fia kun chifenya kon il sabi apiki fi jegonashko iwanyala san fi mo passa bon ama konda tayi so ansani dai de kon anga afuda chele meke ode atuta bika te descendre passa fu densema musabi OK c'est comme tayama gantangi hi fon kina ya yesa ma piki nga fu densema musabi fade mudu da shinka situation jama itakiaso mi halikengo haliken da mi shinke adon pishipe ama we am fama takiri am goye na ashko ki agodanga de gansa mo fashko fu den taki fu den se mutagen fa piki de fanga den ta wande da de gansa mo fashko fu de mo lukumo fini a situation dem lukumo fini bika takia sa mugen agmgatolinga amesti famesti mu modenai bika nke fama taka itanga ovi abicha ibi bika feshi de dieleli fim sabi fa ini wa icha ile se fe itanga fushi asemi ke wani fu de manga de passer vie pinki fa pikin de kotaki de sefi yamfika ataka mfika konso ngo genga amesti atolinga amesti aigo tenga director sefi saga isa takia takingen bika apiki no make gonada da edingo so tu ngoso bengi takia wango na shko de bueno da bena o de processus anya tema jude harcèlement scolaire anya apish fa prévention non de fudem sama musa taki so asani de anga faye do film sabita kia de yaso mishenke wabi wank sai wabi sande soyuz taki apikinde kandia sajani so situation mai fum de mosikor ataki de amogo nashko e fudum sabi fa de luku dem picking de fude musabi sa de mudu to bikan fa mesti ja pay off kan de bashfashko e fude mutaki sam for harcèlement scolaire nga hi classe D funa classe in de funa na tape ki fa ashkoni fude mdu wa action na san de tapu anga fa picking de ji subir san de amu de picking somo frei no fam de picking somo frei ano mak fika so mingwani me kama gona shkoda atake linga de nga messi nga bashfashko je m'avais le kwayu mshtaki ayu fudo ça passe quoi passa moi mais abeta isabi ikan ki fa atake ça ki fa atake ça harcèlement scolaire ya sota et bien on des cas cyber harcèlement to digan ki fa de na media ya so ala de picking no ko abi téléphone ga de wande ils attaquent na internet ta picking et deux guitare picking et tout et fa puis en photo en surtout ta photo diabo wani da poster na den réseau data wa ishi da de la fou ala iso sande je passe internet awan sani dika doen you en picking tout anana muna mwashko même au sous CFI isabi da mi wani wan gaw takiden sama apishi de mo ye pine piketa kingaden fudem sabi sai poti na net wa sai poti internet minoka kon pui wan photo kon di ya gimi accord dam go poti internet faral fu ya bijani wan bum bueno dam pochen dam sende pa tinga da we la fu afini asama si isa do de so sande da ye asama enfin denki wan hita sani da pichi de sebem c'est harcèlement scolaire de a cyber harcèlement de aigomo fa wetu bika enkelono wishtaki ayuju atendu de asala sama bi téléphone même yekushkim depuis qui temps piqué bi téléphone
amuliki bika peking ima yung kemanga pa ima bia a contrôle na sa peking edu sa den site dia igo chagwa internet sa igo luku sa e post nga sama itaki na anda ala descende na you bika e voande ne un problème kon ikaja usude de taka peking dia nyo swini gwa ganda anaimuliki sama ofso na imuliki makande internet anda awan libanda wana da pichide se fo wank a juste one wank fude musabita ki wana de fanodu we que foi aqui na Yudo acaba não é só fi não mano é Thiago one last one tu michide sama que fanya tatini mabita ken a bwa numbu se fi Isabel go aí vai achar meu cara e não achar meu fum cara ni juka numbu wana 3018 di donsu tonight diondo donsu tonight diondo donsu tonight wana 3000 di donsu aga tonight diondo na 300 diondo donsu na 300,000 diondo donsu na 300,000 il y en a di donsu aga tonight donc 3 0 1 mais t'as qui de lanço di no luang aiting Kelisia non anombu de na te sabi ya no yeshin ke so yeshin tin so wan situation ko Kelisia fi bien bon mo futa ki go na Isabel go attaque fille e bika na de aso ka ba kote ke waten na fi ban Isabel go attaque fille Kelisia ko aliki asana attaque fille wan cha ko feshi go mas mo bel non bika you se video se sabia a semaine bigabi et ma koloko di dusu 3000 meu fene na nene di dusu 3000 et faut ya di ondo dusu dans la 300,000 ou de akan so no ma foshi dina Kelisia kane te fa bel foshi te fa bel OK abel ka bala fashina wote ke wote ko la régie go piki volume ga ko de ko sama yaso ma yo pas ça gao man Allô, t'es quel live? Oui. Allô? T'es quel live? Ah, je m'entends. Ouais, ça me rend taki. Bonsoir, du coup. Bonsoir. Ah, ça me perturbe familiarité. Non, il y a mon look qui est ici, en fait, il me commence à appeler. Il me taquine avec. Non, mais en fait, ma appel. Oh, c'est fait un écho? Puis na bikauma yeye bwana c'est la régie là iloko OK, pas de souci. En tout cas, ce que je voulais dire déjà premièrement pour remercier ta programme parce que je pense qu'on parle pas assez par harcèlement là c'est pour nada. Et mine ensemble je travaille aux urgences. Et mes pendés ici yoko wang et subir des conséquences de frais par harcèlement. Et parfois même, on a dû récupérer. On a dû récupérer. Et je pense qu'on doit arriver au stade où on doit sensibiliser nos enfants et que tu as à sensibilisation par harcèlement, il faut ça les faire partie de l'éducation, c'est des pitings. Un des mêmes primordial. Parce que je pense qu'on ne voit pas assez péter des sansabodo. Oui, chitaki o, oui, la fou, oui, mouliki, oui, isolé, oui, envoyé un petit commérage, ça peut aller extrêmement loin. Et ça, franchement, moi, j'ai vu des familles se briser pour des choses comme ça. Kandé, c'est pas aussi récurrent en Guyane que dans l'Hexagone, mais c'est un vrai problème qu'on rencontre tous les jours. Et celui-ci, quand il y a aussi qui a petite fille, ça des victimes, mais parfois petite fille, il y a bourreau. Et je pense qu'on doit sensibiliser très fortement et que on peut faire à la légère. On a pour dire c'est pour la Guyane, généralement, de nous, qui ouais, quand tu vois, je connais des personnes qui ont jusqu'à présent à créer ou un manque de confiance en lui, un manque d'estime, et tout. Et même par rapport à des relations établies en fait, attendre des fragilités. Et même aussi, je ne sais pas si tu l'as soulevé, Julien Bika, mais on a le dit en live, mais on a piqué des armes sur des sacotos en harceleurs. Donc, c'est des choses sur lesquelles on doit être très limité et faire très attention. C'est vrai que Naguyane, ils sont souvent à des côtés extrêmement dramatiques.
mais ici, j'en ai eu des franchement très tristes. Il y a un petit coup de 12 ans, qui de ces filles et de mes autres familles. Franchement, ça peut aller très loin. En tout cas, merci pour ce programme parce que là, c'est des réseaux sociaux, on parle tout le temps, parce qu'on a tout le temps des familles endeuillées, des familles qui sont dans des problèmes, et que c'est pas assez pris en charge et on n'en parle pas assez. Et là, le fait qu'on en parle, tout, franchement, je dis bravo, en tout cas, du côté de la Guyane, ça fait vraiment plaisir et puis elle permet des parents tout, pour éduquer des filles, et puis parce qu'on a la parole, ça dit à son enfant, il bosse tant. And so kind of pick up chance say that for this so you want that to pick up you picking because the jati que chance tu vas pas ça aussi mais ça va se comme en lita ça m'a donc voilà c'est ce que je voulais vous dire et en tout cas vous remercier pour le programme ça m'a fait hyper plaisir d'écouter Sauta Kinapé et ça m'a aussi permis d'apprendre certaines choses d'Inapé Sabi. Ok. Donc merci j'avais à partager avec vous. Ok, merci beaucoup à toi aussi. Merci. Bonne soirée, au revoir. Merci. Moi, c'est moi qui t'ai dit à tout. Puis t'as qui godé. Ici, là, ben monsieur fait donc on s'en ça aidé. Mais que chacun on s'en dit et au co il y a domaine médical qui fait attaquer. D'ailleurs, à conséquence sous des sous tout ça y a sous dit un et chi ben rien à la déo quoi, vous savez. Ai so itakia de bon fan ou fou ntaki d'ensande et so ici à tout il chez même famille et quand il chez en famille que bi quand pikin fien sont ensemble con la chilibida et l'on tout bah on est ça vous ça aider quand on enfin mais on taki descendre bi ka ça me faut go sofa ou faut ça mamu fi chalia nya programme jude ma a bon fou o meka moiti itaki descendre ya fechi et eu acho que foi dentro outro sanha so já vende peixe aí no foi de am vende peixe aí no libi kai go bunfa we poli wan hi sam wan sama hi libi asa poli libi aini eyon kuten asa poli libi te ainen gansa mayu chagodo baina gandi o sefi da gantangi fi fa intervention fi. Oui, bah là, mais n'exacte que que bah chiffre programme à so mais ça fait bon là si ça n'y a vous fille dans ça ma ini à so ça y a so est-ce que quand a mieux action daqui c'est ça ça y a pas ça les ça comité oui et que ça m'a dit le coup je crois vous là pena est au peixe pedemgo a fu peixe pe mo gona pe que va pique guashkode na pia guashko bika atu inga mesti yunke manga pale inga mesti baina o moitaki e fusta o sefi bikana awo ko ya so tu takade mesti le biki ma finalement te lu coin yunke manga pa ya bon gan pichi anya sanini ana pichu aleli direct ma nya pichu fu alibi makanda fu taki fu kia apikinde finalement na continue côté je mais ça o poti anya ta gan live do meke sana woko fu wama anga wapa aini ashiko yali fu apikifien acho que o poche vou de uma bunsa ninguém não suku fu makai wa fi masuku tu mesti anga suku wa mesti au suku wa ma afadai kai polo ko abe dati na de kia otanga fu fende e o suku ne bueno da e fu de gona pishi fu ashko me kona ta kifumba kai e fu de gona pishi fu ashko ta kinga mesti o fa bashi fu ashko ne de na e fende wini ate na e fende wini fu shida com o rectorat fu ta ken c'est une bikala fa shum fende wa yepi na mona mo yepi mukon ah non faut shida e correcto faut ta 15 ka OK ah non madame manga de pas o muluku boom takinga de pikin tele kwa shiko tele ko tashiko kwa usu ye fale li fudego sans e kunshide fo sans e kunshide nada fo ngale mutaki fo musabi ça y passe à des bons fanodu. Ok, bah là, Julien Megida, la ding sama fiu na pichi fuoko sa wecha komika ade fanawodo. Faut jouer mo fa na mevita yuta ki le 7 fu amoyaso ki fa usabi le 7 datora ki sebi fu amoyaso. Na aussi sabi ka bataki agalashik di oli a no ata pechimo ki Bertani Julien Gui a degi uka bada ki sama de ba de kaita o beke mochi ba de kaita fui bika au shipananda ugo pichi go taki a pichi de fanodo a ni wi to le 7 datora ki ade na PCF jo stempoti a best artist fu tudo so nga Twitch fu jo step poti a queen influ a king influ fu tudo so nga a Twitch fu mi neki Julien no fa mais c'est fu de la cadê ça go cadê ça no place au yabi karma au yabi Warren nanda jo je sabi on show ki ya yabi DJ Mula DJ Nico sanga DJ Remo DJ Nuno na apishide na a weekend ya so le fegete na ta weekend je kona ta ki wakabaite
wan wagi de fuini wan wagi chota ki wan wagi na wagi de leitu tu na kompepe wagi wan wagi de fuini ise sabia Gideon Warrior etagitakia wan méga gospel de l'Ouest olina la Roche Bleue de Okain Tina Fodé le 14 fois munju janya so nyumujo poaso wan wagi de fuini fa wagi de fuini atakat fidi e bay tatona kia yigona de na dashinada na akataki abikolo ko mamsaki ala wabikolo ko tataku wansa manamo abifunye ategonada na efi ateket fi anombu fateket fi tede halen yako na tunaki ibinya wa ikaba adi sevi dina chafe ishero adena ape yokishia Joblad yokishia odile Kenya Domini Jeremy Popu yokishida Reti Pasi Risto Abente nga Patricia no son data so de fegete yokishi pepe nada alikema angalukuma fulu tu mecha fu ogomeki aga pishia so nota peshimoke la washuble tadraki asaya aibiki fukwe aibiki 18h ikoteke nada if you want more information go mo fawe belgona nolu sigishi negite chafo negitenti aitite chawa nolu wan efu e belgona nelu sigishi negite chafo negite cha sebi sigisteti fote cha sigishi so de fegete mitaka ba wagi wa mana wagi wa defu wini dato ke abu wanshi tolomu ba shigi defu wini tu anga isa wini wan fondeur of go make you course dato ke go bay isani make mochi bay takat isa ko bay na will to meja kanto isa ko bay na ti location titi pizza anga la glacière na Faisal pede isene moni na feta na pe goba isani sabaina guan déplacement goba itakat en o passa wambu neti go mo fa la régime many thanks à la de sama Arnaud many thanks for libe kon assister witu passa wambu neti ciao ciao Afuede we doala de saniaye wilitu service pikitaki ya farafudono isakopo yu bankaita nikela na wilitu omeja kanto isakomeke yu depotu ala saigo aba nikel isakon jo yepi nape sadimo shuti baka nono ya force ni sevi egi pikin ikaita mo farafu toalufu ya ligomiti tina sebiali isako opo yu bankaita nikel gi pikin ibuchala de pampila yeso itaki na ipiki wilitu meja kanto e opo farafu aitiwa gafu gomiti toalufu ya gafu dugaugo nashibilati teiko nape imusufe no wasannamo bika wilu service pikitaki de yopo teneur first kaita tout PCS kaita isa bayi recharge vous teneur first PCS ala de sotu recharge de wilu tout service et seligi yuna pe de yepi faut pas ala de kaita mwabi fanchi pampila sana passeport wad fanchi adresse wan fanchi nombu anga isefu mukon imabi tina atiali anikel kaita fana fu toile fu yali gomiti tina sebiali isa opon kaba fana fu tina atiali isa opon gigansama maimu abe ala de pampila de isefu muko Lugugo, j'en viens inviter que le 1er décembre, à des services d'Achuego, mais le 7 décembre, à Modèle Okengie, Galachika, nous avons tapé chez moi que sur la Afrochouan et la last one to voyage, Libato la Kina, Wakode Allergie, Aïde, Aïnoyali. Le 7 décembre, Fanafu ITU, Gomiti, Ioaneti, Anaï Holilanga, Carter Karma, Warren, DJ Mula, DJ Nikos, DJ Remo, DJ Nono, Pokopé à volonté Guiou, Nkofukwe, Fashutigi, Ikasone Ferrete, Imustemgi, la best artist, King Influ, Anga Queen Influ, Tudusonga, Tuetia Fo, Stem etapu tinyu aneti fuku fi mupoti sama iwadi anga teke gan PG aso fi wani e bayi kon teke tu goluku sa vita ki en VIP e bayi wan teke VIP fi na pe de defi code anga imoya ya sendas papo Inaifondo a Saïchide, un méga gospel concert de l'Ouest, La Roche Bleue, Noata de Imoke, 14 décembre, Tina Fodé Foua, toi le Voumou, Fou tout doucement à toi Tchafo, Ishia ou Bigi Foutou, Fochitone, Ainiso Lang, les Tchasson Gazan Kongi, Bigina Kaba, Bika Wagide Fouyo, Wamoda Chafou, 400 €, Agavansito le Moubajgi. Fire Winning, Yerobaï Keita, Naye Kona concert, Tina Fodei de 14h, Samai Chaiko, Gideon Warrior, Yokishi Joblad, Odile, Kenya Domini, Jeremy Popu, Reti Pasi, Risto, Abite, Ricardo, Adarek, Pepe, VIP CFD, Yangolate, na Shigishu Bakana, Yerobaï Keita, na la glacière, na Debala Yesere, Molinape, Tilocation, Guyan déplacement, Witu Media, Titi Pizza, Kaitafi Mole, Bikanga Kaitafi, na isa Vendia Sandi de Kwani Winnie, Foshito, Wawa Ide Fouini, oh,